Aya ni amakuru yihutirwa ku bantu batuye mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu kibaya cya Ruzizi. Aha ngaha aba ni abazarendo bayobowe na Amuriya Kutumba bamaze kuzamuka muri aya masaha, aho ibintu bishobora kuba bigiye guhinduka ku mujyi wa Bukavu mu buryo butunguranye. Ni mu gihe muri Uvira Black Water yamaze kwasesekaza helikopteri. Ni indege y'igisirikare cya helikopteri, ni indege y'igisirikare cya Black Water imaze gusesekara mu mujyi wa Uvira. Nta makuru menshi aragendana n'iyi ndege n'ikiyizanye ndetse n'ikiyigenza, ariko igihari cyo nuko imaze kwasesekara, ikabije ikurikiye Jean Jacques Purusi ndetse na gurupe cyangwa na komite bazanye na komisiyo ye bazanye kugenzura uko byifashe muri uyu mujyi wa Uvira. Nk'uko Jean Jacques Purusi rero amaze kubishyira hanze, akaba amaze kubitangaza, yatangaje yuko nta kindi gikurikiyeho uretse ko abantu batuye mu mujyi wa Uvira, uretse Uvira na Kamanyola na Bukavu, Goma, Bunagana, aho hose hagiye kubohorwa, nta yindi ntero, nta n'indi nkuru igomba kumvikana mu matwi y'abanyekongo. Igikurikiyeho yongeye kubahamagarira kunga ubumwe, ntabyo kwita ku moko, uduce cyangwa uturere bakomokamo. Ibya tribalism bakabisigiramo 23, igasigara igundagurana n'uwo muzigo yikoreye ku mutima wayo uzahita ku gasi. Tutatinze rero ndagaruka kandi ku mashusho yamaze gucurwa. Ni amashusho yacuzwe n'inyeshyamba za M23, ni amashusho ya Donald Trump aho yandagazaga Tshisekedi. Akaba ari amashusho yamaze gushyirwa mu ikoranabuhanga, bigasanga ari amacurano. Iyo disikuru nta hantu Donald Trump yigeze yivugira i Davos, baba bariyo ndetse n'abandi bakaba batunguwe no kubona ayo mashusho ashyirwa hanze, aho bafashe ishusho ya Donald Trump bakayivugisha amagambo agendanye no gusebanya no gutuka Facibeto, ariko ibyo byose bikaba byamaze gushyirwa ku karubanda. Ni byinshi rero bikomeje kugarukwaho muri aya masaha y'igicamunsi. Amakuru ubona arimo aragenda ahindagurika kandi yihuta cyane. Aba Black Water, reka mwibutse yuko bo bageze hano mu mujyi wa Uvira noneho n'indege ya gisirikare, mu gihe mu minsi itarenze ingahe twari twarabonye ijipu yabo yanyuze hano nabwo mu mujyi wa Uvira, iraza irahagarara umwanya mutoya irongera irikomereza. Ubu ni ubutumwa burimo buratangwa ku nyeshyamba za M23 bazibwira yuko zisigaje amasaha ngerere abarirwa ku ntoki kugira ngo zibe zitakibarizwa ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Kongo. Izabazo ndetse n'abafatanyabikorwa bazo bagomba gutangira kwitegura kuzinga ibirago. Ni mu gihe amakuru yandi ahari ariko n'ubundi yemeza yuko hari imyiteguro yamazwe gukorwa ku mujyi wa Bukavu, aho izi nyeshyamba za M23 ibyangombwa byose babyicaranye ku ikofi. Ubwo ni inzandiko z'inzira, hakabamo amarangamuntu yabo n'ibindi bigendanye nabyo, ku buryo biteguye yuko i Kigali nibahamagara bazahita bahaguruka bakazinga ibirago biruka amasigamana, ubutareba inyuma kibuno mpamaguru. Uvira kiongozi William ya kutuma naingia Kiza Okapi, unaona kwa Uvira hapa. Napenda nibafungule masikio batoto ya Mukera, batoto ya Kongo yote beko hapa, batoto ya Bukavu beko hapa, batoto ya fasi zingine zote beko hapa. Mujue kama sisi tunaweza penda Tshisekedi, tunampenda juu ya nini? Tshisekedi wakati anaingia ku pouvoir, unaona balikuwa na koalisyon yabo balifanya na FCC ya bwana Joseph Kabila. Politikema inakuwaka wakati anaingia ku pouvoir bakafanya ile koalisyon, na wakati balifanya ile koalisyon, nani Joseph Kabila akatosha dokima. Ile dokima ilitosha article yenye kwa mwele dokima, paske wakati tunafanya konferansi ya Goma habo kumaliza konferansi ya Goma, bakaenda kufanya ingine konferansi Addis Ababa. Kuna Addis Ababa balienda, kumbe si hapa tunafanya maakoro ni vya yulu. Kuko batu beko vize benye batafanya nabo maakoro secret, njo CNDP ya Rwanda. Munafuata hivi? Ndio. Bakaenda kufanya maakoro Addis Ababa. Mwele maakoro balifanya Addis Ababa, kuko article banasikilizana hivi: Nord Kivu na Sud Kivu baipane ku CNDP, baigere pendant 8 ans. Gouvernement Kinshasa isi contrôler ni finance ni politique
ni arme yenye itakuwa mwa ile eneo. Ese munifuate mzuri, kuko ba intellectuel hapa, kama muyo lene de problème na mwenye atapata difficulty ya kuelewa atakuja tuzidi kwa approfondir, parce que vitu vyote tunavisema hapa kwanza msiku ingie. Ese pale njo penye sasa document natoka sema il faut weye nani Felix Tshisekedi ukubali panda periode yake yeye akashindwa akasikia haya kusema hapana, ile eneo Sud Kivu na Nord malgré walifanya makoro walisinye kule. Sasa akuya restituiwe ile ku population congolaise pour que ikubali bapanane ile Sud Kivu na Nord Kivu bikamushinda. Akapenda aprofite sasa wakati nani Felix anaingia ku pouvoir, asema di miaka 8 hii upatie nani Sud Kivu na Nord Kivu. Sasa pourtant que Joseph Kabila yeye banaisha etendre espace sasa inakuwa banasema hapana, isikuwa tu Nord Kivu na Sud Kivu, mukamate province ya Ituri, mukamate province ya Manyema na province ya Tanganyika, 5 provinces. Donc ile eneo yote njo yenye batajere pendant 8 ans. Tshisekedi akasema hivi, mimi niko mkongomani wa baba na mama. Kama mwenye muko na nationalité douteuse ni wa Tshisekedi, nakatana ile mpango yenu. Sika kubali kupana miaka 8 bamwa batu hivi bavayo bamoya hivi tu basende pe tupanane ku Banyarwanda, haitawezekana. Kama muko nasikia haiko kupendekeza mtu kusema sema petete kumpendezesha tumuite mzalendo numero 1. Yeye ndio mzalendo numero 1. Na akasema hivi, akasema kwa hii benye banaanza nifanye divorce na haba batu FCC. Kama muliona Felix Tshisekedi alikata sababu aliona bataniu hapa batu, akakatala akasema divorce na tangia leo mimi na FCC binaishi. Ni kwa ile point. Mwananifuata vizuri? Ndio. Amani narudia. Na hii frontiere tutafungua hapa sasa hivi. Uvira leo ewana ni hatari leo. Uvira tunaona avyo na tema kwetu ewana, ni shangwe na vigelegele. Ukwemo Amerike kutoka Amerike ewana, tunamwambia nanga ajichimbie kwa saa hii. Uvira ni ya Bakongomani na Kongo yote mzima ni ya Bakongomani. Bazungu haba ba Amerike basha kwa kwetu Uvira deja. Uvira leo ewana ni hatari leo. Uvira tunaona avyo na tema kwetu ewana, ni shangwe na vigelegele.
Nukwemo Baamerike kutoka Amerika. Bwana, tunamwambia nanga ajisimbie kwa saa hii. Mpira ni ya Bakongomani na Kongo yote mzima ni ya Bakongomani. Bazungu haba Baamerike bashakuwa kwetu Uvira deja. Que pouvons-nous faire pour aider les Congolais? La vérité est dure, mais elle doit être dite. Personne ne viendra sauver le Congo à la place des Congolais. Si les Congolais, notamment ceux de Kinshasa, ne bougent pas, ne s'expriment pas, ne dénoncent pas ce qui les opprime, la communauté internationale restera spectatrice. Le silence du peuple est souvent interprété comme une acceptation. Ils peuvent faire entendre leur voix, par des marches pacifiques, par des actions citoyennes, par une mobilisation responsable et déterminée. Non pour semer le chaos, mais pour exiger la fin des pratiques qui nous détruisent. Non par la violence, mais par l'unité, la conscience et le courage. C'est en montrant que le peuple congolais refuse l'injustice, la corruption et la misère organisée que nous pourrons solliciter et obtenir un véritable soutien international. Le changement commence toujours de l'intérieur. Quand on parle de l'insécurité en République démocratique du Congo, on pointe presque toujours l'est du pays, les zones contrôlées par le M23. Oui, ce qui s'y passe est grave, dramatique, inacceptable. Mais dire la vérité, c'est reconnaître que les problèmes du Congo ne se limitent pas à l'est. Partout ailleurs, y compris dans les provinces gouvernées par le pouvoir central, le peuple souffre aussi. Il souffre de l'insécurité quotidienne, des détournements massifs des deniers publics, de l'absence de services sociaux de base, du non-paiement des agents de l'État, de l'insalubrité, du manque d'hygiène, d'un environnement devenu invivable. Tout cela tue silencieusement. Ce sont des morts évitables, causées par la mauvaise gouvernance, par l'irresponsabilité, par l'impunité. Ces pratiques fragilisent moins le pays, freinent son développement et détruisent l'avenir de la jeunesse. Elles montrent surtout l'absence de politique publique forte, cohérente et tournée vers le bien-être du peuple congolais.